क'क्राझाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों दावबायफैदों आसामनि मोब्लिब गेलेमु आरो टुरिजियाम बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराया। दावबायफैनाय समाव मन्थ्रि बिमल बराया क'क्राझारनि गोसो बोनो हाथाव मिथिंगाजों बुंफबनाय दावबायथिलि धिरबिलाव नावआव गाखोनानै बेरायथिङो आरो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाग्राखौबो नायगिदिंहैयो। बेनि उनाव क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव गोदानै लुफुंनाय मोब्लिब जगायग्रा मिरुखौ बेखेवनानै होयो मन्थ्रि बराया। मन्थ्रि बराजों लोगोसे दावबायनाय समाव दंफायोमोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ बुंथिगिरि धर्म नारायण दास। पावार स्पोर्ट्स टुरिजिम और कालचार मिनिस्टार आमार इयात आहिसे दुदिनिया कार्यसूची लय और আজি विभिन्न अंचलत जितु टुरिजिमर आमार पटेंशियल आछे एटु तेखेते अलप भ्रमण करि चाइছে और यार पिছত आमार क'क्राझारत एटा पावर स्टेशन इनग्रेशन करा हबो। क'क्राझारत बहुतखिनि इलेक्ट्रिसिटिर समस्या आछे और আজি इनग्रेशन करार पिছত क'क्राझारर इलेक्ट्रिसिटिर समस्या समाधान हबो। बहुत बছৰৰ পৰা CIT डेडिकेटेड लाइन বিচাৰি আছিলে পোৱা নাই, আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ डेडिकेटेड লাইন পোৱা নাই, তো বহুত ইলেক্ট্ৰিক সমস্যা আছিলে আৰু আজি পাৱাৰ ষ্টেচনটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত এইটো সমাধান হ'ব। আৰু গোসাইগাঁও এৰিয়াটো ইলেক্ট্ৰিকৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে, তাত মানে 10 kV ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ লাগে আৰু সেইটো ইতিমধ্যে চেংচন হৈ গৈছে। আমাৰ পাৱাৰ মিনিষ্টাৰে এইটো চেংচন কৰি দিছে আৰু সেইটো হ'ব পাৰে নেক্সট আমাৰ 15-20 দিনত সেইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব। আৰু আজি এইটো কৰাৰ পিছত সেক্ৰেটাৰিয়েটত এই তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিভিউ মিটিং হ'ব, তাত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ যিখিনি ষ্টাফ আহিছে তেখেতসকলে এটেণ্ড কৰিব।